this morning, especially for you. He hopes that you will be joining in the work he's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work he's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Welcome on board to the show. Busu ene ya juada so me fofra. Ye gusu ye wura mu no. Ene ye juada. Kotoni ma bosu me de tosu no mu mfimpim ye no ani aduonu nom. Well, so that'll be the 5th day of the month of May 2025. And I pay Michamu Aquabadi Abajumadi Yatuni din send Anidaso Wɔhɔ Obia. If we sabre a copy send no watching natural. Mr. So become home. Nothing means so Macaho. Abra, you're the biggest breakfast show. Yatuni din send Anidaso Wɔhɔ Obia. Ya Debro, DL 106.9 FM. Wahani is actually Ponkruni. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I pay for WhatsApp message in Fabra. Now, my what the first one is 059340 6565 059340 6565. I don't know WhatsApp line on. For WhatsApp message in the brand of Yenjibre and King Fama. Lumba is supernatural mineral water. What other Roma? And another pay. You did Jumadium. You did bro. Now we're streaming live on Facebook into your Facebook page in this one. Your DLFM 106.9. DLFM 106.9 on Facebook. Also, ube to me, I will be a wahop. I was trying to pay my mini wound din komo kakra. And koma mini wood, you know. Matune din said, don't give up. And more bemumbu. Empaba. Now our greatest weakness lies in giving up. Etoda and chani abamabu and chani apaba and chani atobaha and a pay. And it does so homo be a jumadi so may show crying. May catch row. Say I am men give it up. Bibi kakrebi no abemabu. Bibi kakrebi no apaba. Bibi kakrebi no atobaha. Ade mi nya biem. Me ana me ka asemaye, but me nya biem. Ana pay. Mesro wa wutie me. Minim baby a wo sha wutie no pay die. But fa won sese ubo, se me kwadwon kansa. Me kwabena. Me ama foruwa. Me mama bemu mbu de biara da. Abemu bu ne de beba, but still show honso. Si jinaye. Jina pinti. Nakasa me mama bemu mbu de biara da. Mo abemu mbu ate. Now our greatest weakness lies in giving up. Don't give up. Life goes on. And mo abemu mbu. Abraba ye bono. Mo abemu bua. Ebi anu ahwere wo bibi papa bi. Te mo abemu mbu. Why? And I pay. Komo kakra me ne wo bono no. Good morning. 17 minutes after 6 a.m. here. You're from a Hitman. Marching. Aboni for tedwe mu abubu amame ni suo nyina dane manijie erade na oma onwara na je o brede mu na sani bere so brema ya to pasio mayem pa potiefo ohunu oni bie mobo so be free boni nwa ye papa nka be hu se ye nyame tiasi
DLFM 106.9. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. After 6 a.m. here. I don't pay Yankopon. Yeah, I can see that was said. I was your brother, so I was so friend of it. What do I say that bad? Number our friend is 0593406565. Yeah, then Yankopon see on the page. Yeah, if I call Seneca Crab. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me about you for a say. Your friend Ben. Ben Kasa free him for. The Casafi Tema Comty 5. Ben, I don't pay your name, Yankopon say. I no pay Saya Samaku, I'll get the land, Telemakasi, Banya Samatu, and you to Christo. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me about you for a say. Your friend Richmond, because of the Dodo. Rich, I don't pay your name, Yankopon say. I don't pay the radius, so I share some of the party. Amen. Amen. 106.9. Good morning. Hello? DJ. Yes, sir. Me about your first saying. Good morning. Your first saying. Your friend is Sakodi. Sakodi, I don't pay your name, Yankopon say. I don't pay ne Dwada, and then me crada. Me then Yamiasi. So I get me so. I bought me mobile. But then me born your channel. Mobile. Na what shira me. I no pay. I think you mama me I no pay. Oh, Jesus Christ, amen. Amen. Good morning. Morning. Me about your first saying. If I'm in busy, because I feel the I don't pay your name, Yankopon say. Me then I'm yasi. So now me crada. Me then I did also me see me bushia. Me then I'm yasi the I said that I ain't to them. Me then my mama me have what do. No mama saw if me get test. So me then I yasi. Me then I'm yasi. Oh man, I know so that's to cry me. Me then I yasi. Amen. Amen. Good morning. Good morning, brother. Me about your first saying.
Bacho, Dada will make us a free as a super shaman. Dada will not pay any Yankopans. Dada will and pay Midenya Miasi, Emma Minima Bushia. You do Midenya Miasi, Emma, dear, and Nina Juma. Any dear college association, Yamiadum, and Rayitimi Kushia. It be a Bonibi and kind or the beer could do fear. Bracabra, Midenya Miasi, Papa. That's Dada will mean so made us no pay. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. Me patch your Miracle. Miracle no pay any Yankopans say. I no pay me the radio sister. Me sumaswa muje bi mo frutan ka chimanda bushi me dana see. Madam Chime. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first saying. Me patch your first mama me prefer say buchi ma jo last. Mama no pay any Yankopans say. I no pay me the Yankopans ma unkwa unu ebusu enyina. Amen. Isande Yankopans my papa dad Lumba ne yure ne ebusu enyina. That's when the Yankopans ma dia me phone no unkwa. Isa to aso the Yankopans ma me to me ebusu. To Yesu binti. Amen. Amen. 106.9. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. Patch your first Apiam because Africa Macon 25. Apiano pay any Yankopans say. The Yamiasi, so Sadia share and our chief for us. The Yamiasi, a mammy, and the mammy will be seeing a fool in our Enquires. The Yamiasi, Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. You guys are. Me patch your first saying. I don't pay any Yankopans say. Emma, the mine Ghana, and then Yankasa, you'll be Yaro woman. You are saying never. Okay. Amen. Me that's say also what to me a friend pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first saying. If I tell the Xim Badako, where could you go by the Christian region? And I pay and then Yankopans say. And I pay soon, Yadiasada, Inikabia. And my kiddy and Punyankopon, no more born, no dominant, no bamboo, and I mentioned my shake a credit tea. And I'm a Tias, then I said, Tenement, some of that was you. Amen. Amen. Good morning. Asante Zongo. Oh, Papa, you buy your Enquires today. In Crabocor, I won't swear. About the Adam, I told you about Chimia Matthew Kadia. As if you were a Biama. That's one cocoa. That's what Coco and West to Cassivia Tower had in Yagro. Sadi Pabiachi, I said, I'll trade for Francia. As I disogo, me mark, Menanum. Yeah, can say, if you show me Sumuno, I say, no, if you said Japanian, then you're just, or that's a new. If you show me Sumuno, I say, no, if you said Japanian, Joma. As of your one can watch it. You are watching you. Mate. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, Hitman. Apo me. Me pa show me who your pa first say. Mate family mami kasa free flag no obojo. Yima na pay mami tio. Ana pa yeda nyame atika di papa bi achi na ebusan phone ni na DLFM na ebusan phone ni na. Amen. Amen. Yeah, that's a pass won so what to me after 106.9 FM. And it was so friend. Now I pay what was said up 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then you can say. Hello, good morning. Hitman, good morning. Me patch your first say. But your coffee money, because that's a diamond. Yo, coffee and a pay, yan and yanko pass. It's not done of a Dayamiasi. So, on my Kodae, at the action was some my sorry. Yet, you knew quiet fast with that. Yes, sorry, so you knew quiet fast with that. Yeah, and a poor yet, I mean, a boosting for any DLFM, a Juma for, any war Hitman, and a poor Udi Juma. You see, as the bank on a doing Amen. Amen. May that say. So to me, afraid. Good morning. Me patch your first say. Me patch your Olivia man neso kakrana menti wonka. Why? I'm missing the Yamiasi. Yami a mobile man departure. As a Yamiasi, a mammy booty for me for 25 years. Okay. Right. Bye. May that say. Megan can't WhatsApp messages in the crap.
Because God is good all the time. Offer your differentiation at the band of pay. Daniel Coleman are here live on Facebook. Also watching you live from Mahafo, Kenya. Number 2 Jericho. Jonas Nene Adi. I say thank you, Lord, for how far you've brought me this morning. We're here live on Facebook. And to subscribe your Facebook page in the song. Your DLFM 106.9. Good morning, Hitman. We thank God for a brand new week. From the Mafia Tama Community 10. Augustina Coffee and I pay what Daniel Copase. Every time I community 11. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Maybe I share for us. You 1+1 and I pay your Daniel Copase. Tedi ekoto ani ada adese wufu eni man ni yiri ne edda naso yeda no yeda ni hu dia ti yeni no hu de yiri ne ma edda ho eni ebusuan ewo ho dia eni asida ne eri ayi ni di manya wo nye sika pese ayi ni nyumuto ni asida ya ofe echa asanti zongo ni shal ne ya mapa ho yi ni mapa mo yi ko mo bia ba Yo, 1+1 here, that's the son of a one so what to me a friend. Now, good morning, Hitman. Thank you, Jesus, for another wonderful day. Nana Abrofi Safwa and a deep wing so eba and a pay. Set the free Sakumon or say Hitman, good morning. It's a brand new day. I thank God for my life. When so every piano horn must say, I thank God for my life and that of my family. Woody free, Tema Newtown and a deba and I pay 106.9. Anidaso Wɔhɔ. That's the two come on the show. Major stories making headlines in the national dailies this morning. Kowakra Tanamo was what out. Yeah, the baba. I'm writing a major for better. I say, nothing you didn't come on. 30 minutes after 6 a.m. Yeah. Mami tu me ready nani tu mi bro to me naso aponko ni aponko si tifu ni nara Yesu aka wewu bulu Watre wo sawa doyemu wakuaji wo mai ebiase nyina beti ehunu se wasida no odasifu yako wo boshana nya beberade Yesu wehu mu biemu I say good morning, Hitman. I thank God for my family. Not forgetting DLFM Ejuma for you now, DJ Ghana man. The free bracelet, DLFM Anes. Coffee Parliament. Or here live on Facebook. When you free, I'm gonna Bobby Kuma Appa. Coffee said, thank Almighty God for a brand new day. It was a brave Facebook page in the sub. DLFM 106.9. Ishiranka yenyankopo eja wakwache womei oni eja nompa mu apambi na wama na bem yenchiri menreso Miradiani ya holding, Amwani and Chichaja for what in you from Yashayana, and Yankopon, Dumberamano. Yeah, what's in the boy of Fuadias? Now, who are here for Mumbo? I said, dear, come within from I met him or the woman, a man name. I cry on you, sir. Israel Kumpuli, Osano, you watch your essay, Obi only was a rugby. But a bear, why I know, Minamia, Mama Siri, or him can say, why I know, Mama Minisio, and Animania, or but a bear, why I know, Minamia, Mama Siri, or him can
4 minutes after 6 a.m. here. I think I got Jordan that's still to come on the show. Major stories making headlines in the national dailies. Kuwaka Tanimo Boswani the Brown. But the phobia never do on birthday. Yeah, mama, happy birthday. Happy birthday and confirm out. Emos Watepa Subrisop. Emos Watepa Subrisop. And it's coming from Ammonia 1 man so that turn up. I'll see you my happy birthday. So happy birthday and come out. Emos Watepa Subrisop. It's your birthday today. Happy birthday and come out, Beatrice Nyako. I know your birthday. Happy birthday and confirm out. Robert Akwesi Neza. I know your birthday. Happy birthday and come on, Maria Mafari. Happy birthday and come on, Kwesi Mensa Capito. Rather to say. Linda Obia Boajene or would that? You're my happy birthday. Happy birthday and come on, Ivy Smith. And your birthday, happy birthday going out to you, Ivy. Doris Diodu, Rich Lavo for Suhima Boache. And your birthday, happy birthday and confirm out. Anita Boateng. And your birthday. Happy birthday going out to you. Happy birthday and come out. Captain Smart. God's bread. Smart. Captain Smart, and your birthday. Happy birthday going out to you, brother. Akosia Sika Remedy. And your birthday. And if it will be a no word in a wood out. You're my happy birthday. Wabatam Power and 106.9. This is the breakfast show. Anidaso Obia. DLFM. Coffee. Yeah, the bunny.
Sika papa. Hey, my papa. And papa, we did our day. Obia, baby, I need you. Oh, so miss you. Where you me from? I never come with. Tell me where you me from. What? Yes, we be there. It's a man up. I can't tell what me Susan. Baby, I ain't down. Listen, oh, so miss you. The way you me from. I never come with. Tell me where you me from. What? Yes, we be there. It's a man up. I can't tell what me Susan. Baby, I ain't down. It's one. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right here. To 1 minute after 6 a.m. here. I'll pay you in Komoka crowd. Medima for her background exam control. Yaria would ya ginger. Yaria would ya ginger when ya resano. I am Medima for her background and come up at your brand. I feel Dr. Time with us up. And I feel one sour yet. The new branch will be one crown cruma. Pokwasama yada. Anti branch. I feel Dr. One here. For quality healthcare, I am Medima for Herbal Clinic. New branch, I be one crime. Dr. Sebra. I know what the time was too short. I feel one swing your wire up. Yo, Pokwa Semayira for Doctor 0244 774 282 0244 774 282 Medima for Herbal Clinic. Bema dia was on to me now na so pa. Oh yeah, Bema na fe won to me now na so a. Alasa na kwa bibie wo ho. Give us speak capsules na make am for the amawa. Premature ejaculation, sexual weakness. Why do you give us speak capsules? They give us cold capsules are very, very effective for waist pains, constipation, house. I am Tim Coco. I give us cold capsules. Give us a balm strap up. I don't know support your immune system now. I could tell malaria, typhoid. Join this. Boost to appetite to power. To be TBD. And to what now? I give us a balm strap. And it's available drugstores nationwide. Drugstores will be a pharmaceutical shop will be a also give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us a balm strap. 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us a balm strap. Ubezu.
Pema Musa, what to me and Monsieur. One Monsieur, my man come for Lumba supernatural mineral water for the new Lumba supernatural mineral water. What? It's pure in every form. So just get a grip, mouse and cabin. Lumba supernatural mineral water. How would you see? Come up. Also from Petty 0555 27 4757. If a baby will be a supply will be. Lumba supernatural mineral water. From 24 was 0555 27 4757. Lumba supernatural mineral water. Pure in every form. Now coming up next, major stories and the headlines. Newspapers in Yadiaba. Sabi bi atena se. Ko wakra tanemo boso wadeba. From the Chronicles to the Daily Graphic, Daily Dispatch, Daily Guide. Kata di na ofia, wade bobo so na ba. Also bet to me ahwebi. Our Facebook page in the song 106.9. Facebook DLFM. And my brother is in the building. So maybe I tell say, Nandrade, Papa, as a book, your woman. I tell my friend, some more can say, Yakono cry. Sammy, good morning. Good morning, Bacobra. Bibia Boko, dear. Yamiadum, Bibia fine. Bibia fine, dear, Bibia fine. Yadem Boko. And I pay what to me, no monsieur, dear. So do we say, ya pomo den ya hoba mo nsem ni nyina no aya na ejina nsuo so nti me sora no papa na me dey kan e bobo Lumba nsupa ni bie no pa na e be frifie na me dey kan ye ho adwuma dokrepa me menya sore efiri mpa so a na metwetwere mesin wie edwale wie ade ba kwa me ye ne se me num nsuo ka ho nti me dey be dey kan bobo bi dada kra nti me gina me te hoyi me ho oden sesebe ebo no manum bi pa you try kasa water is life no kwasem na ye kasa water is life enye nsuo bia na wo se wonom unum nsuo no anum nsupa nsupa papa no your friend Lumba nsupa natural mineral water instead of one num bia wabobo bia ho de ne dia wo breni Ghana 40 ko wakrata no emoboso sami bi wo de ba DLFM 106.9. Brakobra medase ene akwanya ode amamia no peina yade nase amatwede yamponyankopon borobore oboade na wahwe yenso de pakesi achi yedie ne yamatiefo ni nyina so akwaba ede ba DLFM 106.9 na Brakobra ku akrata no ni nyina ba bontene so na yenhye ne moboso na se we ye na poso nti ukotubia ubehu nsima hodo a edima akotene ni nyina na we ne beto ye bo ase eyiyi nsima hodo a edima akotene no ene yensima kesi we mu no yebeyi ono na tuna asra ne abasa na wonso wahun nsema hodo ekoso
awo man Ghana mu an yɛhye ase emfen free daily guide kwa krata no na kwa krata na beto anom kyerɛ mi sɛ Manase Azuri semtwire ni eden krata akwa Ghana man pani sɛ manim yɛ danka bɛyɛ Zoom la nyɔfo omo contract no anka ɔma no enso ha anka wontwam tontentan if this hwɛ ne ma bi ɛkɔ no mdwumadi omudie na saa Zoom la nyɔ company no so omo nsesa bola wa Ghana ha no modern monso ani ntika bɛyɛ mpode nka Ghana man pani wɔnom contract no nko wontwam firi hɔ kra no mo so kra nhyɛ da ni mfaso ma ɔman akwa kata de won sensem etimi ede ba bonten na wobɛsense hu ɛyɛ adubu ahemfo ni da ha no mu sei ɛna kura krata no ɛkasa ne wɔkyire mi sei ɛyade a Attorney General Dr. Dominic Ayene wetimi aluvoki ɛyɛ adubu aheni 80 million be no waluvoki kram sa be no ne nsa nka be ne bio wampene demika sɛ senior man ɔkwa akɔtwere ɛyɛ efren sɛ ɔman Ghana ɛyɛ intelligent fo na kache wo na wɔtwe ba akopɛ mekire ɛyɛ ne fo akoma nson ɔkwa akɔtwere hɔnom anya de obenya kwan akofie na ɛgya ɔne ne yere ne ma ɔmatumi akɔgye ɔmani kura demika sɛ no ɛyɛ bill ahodo na wɔpɛ no ne nsɛntimi anka na so ahye pa kwa krata yi ɛde ho sensɛm etimi edi aba na ɔbɛsensɛn ho kwa krata na se ha no musi sɛ enipa bi gugu fam ha no mabla kɔbena wɔn ma wurɔwurɔ mo ho pa aka ɔmo kyesɛ ne boxes ɛne wɔn pint pen hyehyɛ wɔn ma kwa krata ba ma ne yɛsɛ enipa bi wɔden ɛkye wɔn fa wɔn ndomum kidnapping bi kɔ so a empirifo akye emu maako mienu afoforo nwɔtwe nso deɛ epodifo atimi agye wonom de afiri sɛ benipa bonfo nsem yakwa krata yi ɛde won sensem etimi ɛde aba ebiewu nso kwa krata nda ha no mu sei ene ma ba kompode ne ma yafi vele ne bi ne wagu ne kama pa na yura ho pam de kwa krata na kyire mu sei school feeding program no abade nkrante pa atwa mu sei ha watwam tontentan aban agye contract no ɛde afiri ma hodom no nuane de ma ye school for mofra no free na ekɔ wonu se oye adwuma ewo school feeding ne hodom de ameke se o contract na banyagye ne nyina ne se yankopɔ yɛ adoma tetem we ya ko na we ye peton tentan odwugu baabai wonu aduane de magana mofra fa wo kenten ene won kranta obi bi afiri hodom na kofie kɔpɛ adwuma afro efisa ban watwam okay contract ne nya adwuma bi so maybe oma na wonu aduane for school feeding program na aban atwa contract ne ton tentan watwam I see enti we de wonum sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ school feeding program ne mu a sɛ woyere yɛ bia mesrɛ ofrɛ na ka kyɛ ne sɛ ɔmrɛ fie ya me yɛ adoma ɔhu sɛ tɛtɛm na kɔ weyɛ pɛ ɔmrɛ fie ma so twi bia nim efisɛ Ghana ban atwam tontentan wagye contract de afiri ɔmo nsɛm ɔdɔkɔ kɔma nipa afro ma yɛ adwuma ne yɛ saa na Ghana ban ɛka nti we de nsɛm ahodo aba nso de bra kɔbren kɔ pie mu ɛwɔ di Ghanaian publisher kura krata no ɔno nso ɛkyerɛ ma JM Touch Not the Anointed Professor Nyanka ɛna wakasa yi JM Touch Not the Anointed enti we de sɛ de twɛ sɛm ne ka no kratafa tosunum ɛwɔ di Ghanaian publisher na ɛbɔ amane yɛ Professor Nyanka watwera krata kɔma Ghana mampani John Dramani Mahama sɛ ɛbɛyɛ anka dia wasra dodo ɔhwɛ no wamfa ne nsa anya den anka no visa ɔdo nsa ka de Yankopɔn asra no ɔdo nsa ka Yankopɔn ani kosua ɔdo nsa ka Yankopɔn ani kosua enti watwera krata kɔma Ghana mampani na me we de wo kenkan krata na behu sɛ we de CJ Chief Justice Omagana temuafo pani ene Obia ka ne ho asɛm ne bɛpɛ atwere nkrata kɔma Ghana mampani sɛ nka bɛyi a kadɔ no twede Yankopɔn asra no ɔhwɛ no wamfa ne nsa anya den anka na kura krata yi ɛde ne ho nsɛnsɛm de aba bonten na katafa toso miensa ɛwɔ di Ghanaian publisher kwa kata no behunu abronye okopie mu obro mantem ɔna yɛ otitreni ɛde ma MPP amanyukuro no ɛwɔ hɔnom afei nso aka ne bɛsɛ bedwan de ma de hyiam wɔnom ɛwɔ Asene Central Kennedy akompre ko hina Japan fo nda no musim na Kennedy ɔno Yankopɔn ayɛ adom ɔhyɛ space bi ɛna abronye de sinso wɔnhyɛ bi na gye sɛ de Kennedy ani abre na abronye ani abre ko kata ne ba amane yɛ wɔnom mienu ɛde yɛ ntamani a abronye charges ɔde ato Kennedy Japan so ne nyina ne sɛ Kennedy Japan no ɔyɛ obi a ɔyɛ selfish ɔyɛ onibrifo ɔpro no nko ane de ɔnwene ɔman Ghana na afie MPP amanyukuro no da afie so ɔyɛ greedy ni bre pa na Kennedy Japan ɔyɛ ko akata de abeto dwa nyasem kuma ɛne abronye to bi de ama Kennedy Japan a ɛnyasem kuma sansen so do ɛkɔ so ne nim da kora ɛto betwa ɛwɔ ntɔkwa wodo asɔde ɛwɔ MPP amanyukuro mu a ɛda
abronye DC ene afin so kana Japan temu bra kobra ntokwa we de emre ene na ene bekire menum ye ne ntumi nkire bra kwa ntokwa we to betwa da se de abronye DC ye keka na adwen pa na kana so keka na adwen nsem we no ebe den pa se to betwa enmanim ya afin so na atoshi mashebe dwane atuma donate 200k eka koma ade hia eja hye wo no majapade ewadum ana afin so kantamanto eho no so omonye na wonom emfentu omokabi evisa to yenche mesi ye no wo maso ayehye panti edum PZ edwadifo a mosto so hye no ye ma me na atoshi ediska na ba momode 100,000 Ghana cedis ana afin so kantamanto so mo de 100,000 Ghana cedis monye na mo fanti mo kasu asese bi eyasensan no yasese bi aboa wansena wanya hwe obomode aye den oposane nsem ti munyi wei na mo fanti mo kasu bi akwa katai ai dia da so antisani awo kan ka yase a ke beka se waya ade ne mo yam mpene ne nti waya ade mese bedwafo no ko obi atumi koyesi yanka bebo magana de hye nso mo ho aka e wugya hyehye mu no akoyi pa nya wo mo nko ana ade hye mo ho aka wugya hyehye mu enye edum ene kantamantonko memia hodo bebire na aka nanso no omo hunu se impact na okopie mo ho no mode na ya nansunsuanso na eden ano oden ye pa ntama mo den akwakoya sado nya minhira wo mo batu sa na mo pa we na eye pa sanso na di question ekura katande ababio we ni aboso ntiensa moso bio Ken abronye face off in rich and poor battle enya semkuma we mu kiremu se ha no mo no kana Japan kiremu se sikani pa de wo hye ono zabi onyo hia ni on sresre kan fa ntu kwan on sre no wadi sika bonata so ye ka sika pa wo bi pam na o kiremu se abronye disi no ka premo ntoma no nanso ne ma manyo semtie ne otumi keka na adwen rough of de kire no kiremu se ye ne ya pam de se bi anka yankasa na Ghana fo hunu se sabe nipa wo bia na kra no dudwam so anka wo abronye disi die nka wo sabe wo se ne hwan o hiani wate se wo so ne wonya kwanya bo wadwen kire ne sabe nipa mo yesika fo kire mi se sane motu na ekoso kana de kire mi se ye ne ya pa nyama nyo se mpa dia na ka abronye disi nka wo se ne hwan se ne se kasa afa nipa bi wanka wo so nya kwanya kasa bia nya sem kuma o hiani eni osika ni bla ko ban so ni se bisi bible no emro hiani ni wu ye no osikani ni wu ye no hia ni su ye na fi no osikani no nkonta to bentum ana ekoso ndi wodi asikafo na enyafo na ehiai din obla kobla ye de ne da be ne yensu ye ntokwa no be hyase dabi ebe obeya me ho anwea o dabi kade a meye ofia na enya se kuma kula bla kobla be hu Dr. Manu ba umi akotu franka edima MPP amayo ko mfimpi yenu ene edunu na abato no kwanso na aka no ye Omangana omampede abede chire wagaze chire misem sade etie bia ndaso honom edi mampimpi yankopɔ ya adoma emfempim mienu ne de nwotwe abato no mu de kejua na nkase ne momode ade nkunim momsasa abesore ekwakwedi eye Omangana ebenya sa beso Omangana pa de momode anta wo machine be konkan edi ama MPP akwakatai ade ho nsensem etimi edi aba abontren sanso na kopie mu afutu ne mpotema honom ayede pa ne nyina ne sem Wolma abo akira fashion no nyasem kuma kram na afanyo maken mekeso ne ye adehye a wonmo afutu mase betwani na ona ese mekese why first osahene of afutu in 300 years okopie mu onfenhia maako be ya aduasa nya we ya 300 years 300 years enfenhia maako ha miensa ono na mperifa bana baso se oyo osahene ewa afutu enne mpotem endoko pie mu ewa afutu a wini ba enne mpotem a afanyo maken omu nsini fo omu chenze bapani mode monso ani a bra kobna ahencha omode ahye ne pa na afin so batakere o mapam de ahye papa we no nyasem kuma mo bona baso ye pa chirim se fo kokopim afutu enne mpotem wa ya de ye pa to mo bona baso pam di Ghanaian Times ko akatana ba mane na wo chirem se Oma ya tim sese no 2.4 million Ghanaians na mekese no so benye de be pedi de ye ina no ho ba be ye den e de ma de hye maako 2.4 million eno ho bedu be no nua no ho be ye den pa de ma o my Ghana enam sem ina no ho ba be kwa atwe ina no ho ba be ye den ma Ghana de hye bedu be no aduane papa nya be ni wo kureyim report aba monte ye kiri mu no bla kobna edi ya hwe ne ye ko ye ne mu no nua no ho ba be ye den de ma Ghana efisi atena se ema nimpa bi adufuru penti galam sei
agye atena nyina boso ese nya kwye se yemfudie nipa bi anka bi ma omanya amanyofo adufuro penti omuntunti ase okuro yi ma report aba kire mu sem 2.4 million Ghanaians in enche bia eduane ho kom ebekum omo oman yi mu a ensem wei emu oyepa kwa katai ede ho sensem ede aba emontene som yentu fa ne enkopie mu ewo daily graphic kwa katane ba mane anopɛ sem ubehu openipo no ekasa de ma o Ghana o mampani ewo presidency na so ho hwɛ mo eye ne communication so eyo fosuku ache ekasa ekirem sem aban ide ato Ghana sentwefo nyina ne mu sem oh mahomba monsem bibia beto dinti yemo yensem fama aban fi sem 2025 eye World Press Freedom Day no omo chef na Ghana mampani ekirem se yanka nkire obia sentwefo titru oh amanyafo ntata mo oposi ne mabon sentwefo asum obi anya yehwe bomade anya kwanya kan ya adwenti Ghana fo sentwefo yanka yakoma enfanto yeyema ofosuku ache ena ekasa asense gbo ede akire Ghana insentwefo nanso de bia da mo bore yeda manyafo bore yeda they said the makan e bom pass mbe ne sa if you say motata ye okrum ha no ma do ba bia ha adwen yi pam ba ko bre yankoyanim na Daily Democrat kwa kata na behu akane Franketuni abede akire ede ma Ekwadonko Ghana Freedom Party yema me Ekwadonko wanya ne ba bi ko ma me nyame fansie yi pam na Roman father akase akirem sem okuje tu abrakwa obo abaso pa wo eye chip embedded passport odi abane yakopon hirawo na beboa pa ma Ghana eye passport no kwaje a ehwa hoba mo nse ne ma konkan yi pa ede ma mani senti akane Franketuni abede akire ede ma Ghana Freedom Party osinye no yenu be ma Roman father no dia baso bokese ede ama osofo hwe oman Ghana na ma no ne nkita hodie so Samuel okujeto abrakwa kwakatai ede ho sensem etimedia ba emontene so anopa yede mo kire mu nyina esomo yanko PM ewo Daily Statement the Daily Statement kwakata no so akasa na wo kire mu sem let's ensure mutual respect Bawumia appeals to MPP members. Let's ensure mutual respect. Bawumia appeals to MPP members. Dr. Alhaji Bawumia Bawumia na ekasi na ochirem se MPP amanyoko yi meyi wasrem a na se mentama wasi bia soro amanyoko ni mu a enko nka ne kra na we di we yatem na we kasa kasa we di sombo obo we no ochirem se tapi yamfo obuo ene anidie ema MPP amanyoko ni ma ne nyina na momwa se beboa na amanyoko no asma agana esan agana na so brane yakopon ya adoma emfemfem ye no ene edonu watwa bato no kunim de akase atimi de akọ ede ama MPP visa de akọ so nansen no nya de beboa mo man Ghana yetu ekoye nim ene titi no MPP amanyoko na ne makonkan ede ama wonom sanso na unstoppable power disrupting a year water supply Ghana Water Limited okopiemo ewa social man Ghana yensuo so ewo eye voter region Fremantle no makasa de nkata bonte achirim se ye adehia mo Fremantle mu ane Ghana nyina du bia mo pipe ne ma ne nyina ne se dum so e cost de senti edu bia mfide na mamoden a onom treatment plant no entimi nya hode nya na so mu adwuma se de senti senti ene nso galamse na se Ghana nso nyina ntinsuo no ene de brika endomanto mbo ase anso ne so ya enso na mbe no no se be wa mbe wu kurum ha de senti treatment plant no make se ntimi mu adwuma ye enfance mo manya free sem dum so e cost no enko nka ne ti wei eye Ghana Water Company Limited na ekase chirim sem enam dum so nti enne adehye mo Ghana mo pipe no betete akọ every say wonum treatment plant no muntumi so ni suye enam dum so nti na galamse ni so ha adwen ye pa save the date save the judicially demo save the judicially demo set to take place today tibla kobana alaya fo ni bia kasa na afinfu MPP amanyoko ni bia kasa ene amanyoko ahodo akasa ekirem se ne nyankopon ya adom ne oye chenchenchire kwaso man Ghana say Chief Justice ya maame Gertrude Alaba Tekno omompere ne empere kina magana mampene entime entu na de so enfem free atamuafo pani dwumadie ne so da enti ne oye hwe anim so oye kye ne be hya se on premier tem anya sem kuma kora nti we eye save the judicially demo ye hwe anim se ne e be hya se a ye bo modern ade ne be di achi de beto benkum ne nimfa se be besom ye ne tiefu efri se ne enya sem kuma
oye cheche be kɔ so wɔ Ghana no black obra enya sem kuma kora ko wakatan ɛde ho sensem etimedia ba mountain so na the news center ono so aka se kyerem bio kyerem sem minister threatens to revoke SHS Health Food Procurement Authority anase authority na no a osofo no hwe man Ghana yehuma asua so Haruna Idrisu ka se kyerem se yen kan kyerɛ Ghana fo nyina a kyerɛkyerɛ fo no dedam ɛyɛ oman Ghana schools ni nyina no mmɔde ahwɛ hunu se mokɔtɔ nuane ɛde aba na ade hye ne tumia no de ma adesuafo no okyirim so mabetwam obaje omutumi ka telefon to ba pambo mu nyina je omdi brede from so won pama kyerɛkyerɛ no saa di ble hye omo nsa sem wo no mbɛhwɛ ɛmɛ nuane no tɔ yɛ adwuma obagye nya de afra omo nsem obagye nya de afra omo nsem omo makwanya bio se be bɛboa na makwankan ɛde ama oman Ghana yentu fane nkopiem ewo the Ghanaian point ko akata na kase kyerem sem same jamfi ena ekase de wo kyerem sem Ghana Bar Association for no ɛyɛ ne wanwan ye person ne matumi aka kyerɛ Ghana man pani so no na motu a wotu a opese opam Chief Justice na ndempo wadi ka twe na sensen wodi bremu nsem o man kama ne nkoso am adwuma nsom Ghana no katafa to so miensa wodi Ghanaian point na wo kyerem se same jamfi se yenka kyerɛ Ghana fo titru ene lawyer fo nka bom ko ni se mu ye hypocrite pa mo ye nyatwem papa Ghana man pani dada na dan kwa kufadu yebi abanda da hodo abesum nyina yebi nto ne ba ne se na Ghana man pani atena se ehunu se Chief Justice no made mo nso ne opam ne kakra we ya opam ya na yamu ya we de yamu ya pa nyatwem nti munyai same jamfi na ekasei ena Ghana nyon na hwe gold so wakase ekire mu se sana montu a aloya fon kam ko tu mo ya nyatwem pa fi sa banda da ne yebi nti ne ba ne se ne Ghana man pani dwan dramani mahama yebi ne de nyatwem mo kase tie ni akwa kete de ho sensem etim de aba emontresom sansa na yemfa we infantu yase bone yensoro na meyam de nintinum daily analyst kwa kata ne ba mane no pay sem Youth Employment Agency FW chirim sem on ba recruit 5,000 fire service assistants nationwide. Youth Employment Agency eba ba recruit 5,000 pa mako empem num ekwa kosom awo yem fire service nim nationwide akọbọ adwuma de se be ya dumso we yen dumso jahyehe ekoso no mbọ tumi aso na mane matumi akonkan ede ama omanya basintel oda o ma no so nifoni da ma koraketai ede ho sensem etimi ede ababonte na black obra de samba kwa wo ho na ya rahu yipa ne sem Ghana drops in World Press Freedom Index. Ghana we are seeing na ensem twafo fa hodie no mu kyerem se Ghana ya tiasan efiri se ne amanyofo papa ensem twafo sum tata ya sum okurum ha no ma enya sem komanti wi ase nyina ya kama ma hodo a ensem twafo mo fa hodie Ghana de etu atwa ya de no akofom etu ati se hwi enti na wo ensem twreni a wo kan wa adwene kura mpo na wusuro wo kan na kura na wusuro anka bia ma amanyoko ateti abanwa so na wusuro efiri se wa hwe ni ya ba betata na amanyofo be bro won be hye ma post for na soja for papa ya sumo kurum hanu ma emo ya yi pa ko akete de ba bontene na GJA president o kire mi sem AI double H SWOT amu kire ma amanya tem sese no World Press Freedom Index na SWOT ye no bibia kire mi sem grand amanyafo apagya mo de tatan sentwere for na nkonka ni o enkonka na kra nti ye besre pam amanyefo mede mansentwefo ho ntoye efise yenso ye adwuma se de se ntede bempenso obisa ne ma hodo ekoso a ye kan adwuma ma yenka ne munyan na momom ho modyan na montansentwefo achi efise yinsentwefo ho na mo pare ba kobna be ye den ede ma manga na efise gwirim ane basabasa ye ekoso na amanyefo ko na mo de bo men sensenfo anka bia de na be koso mam ni senti osra munyan sentwefo na wonum enye wo madwuma ne yanka ya adwe fa kyere Ghana for wen eyo penipo ye president e de ma Ghana Journalists Association yenia yenia be ma Albert Kobra Dwomfo enum kasini ba Kobra yenyira we so em na ko akata mbo so no yemfa ne nyina emfense na sa me sori ko akata mbo so ba ko mfa woda kese enko emfama menua ba ne den ede Sister Grace edu enti DJ Afiba wa ye ne nyina enti we ye happy birthday enko emfama
Sister Grace Edu awo Sokoban awa Santemante Muntiwe Efrim YPG members awon Presbyterian Church of Ghana and awon say yen kan tell say wa wouldn't yen Sister Grace Edu Grace Edu Yankopon Shra non pejam wanted the new fan na some pa was some the church or Presbyterian Church of Ghana no Yankopon Shra pa no nyo kese on feel adum enkwadum te na happy birthday enko enfamam Sister Grace Edu was Sokoban way every YPG members Edema Presbyterian Church of Ghana onom dia oda kesi we Enfa Mountain Yankopon Shra pa na onyo kesi yen Sister Grace Edu awo Sokoban Sambi my son Abekono over the weekend and Sambi Betodwan now when you go people confirm not teaching hospital see you are Wɔhɔ Professor Ochre Adai Mensam Yapamono Mpenivu and or you one CUR wa back confirm not teaching hospital wabebu adwuma papa wabebu adwuma yie papa but aban beba ntino say William nkomo we no I don't know and topic anka say be kan ho asem ntino I think say going forward you know a topic for discussion is say shada na yetena se ye bedi hu nkomo na ye di hu nkomo ye na reporter ebesisi and we breaking news live on DLFM okay Dr. Pakwasi Beidu Dr. Pakwasi Beidu Ashanti Regional President of the Ghana Medical Association has been appointed the new CEO of Konfanoche Teaching Hospital. Where you breaking news you met you for DLFM so and that's so Obia. This is the new CEO the Aba. Anti Professor Adai Sako ama Dr. Pakwasi Beidu Aba as the CEO Konfanoche Teaching Hospital. Wonim nkomo we no said that make no see a tree boss in to tuna sreni abasa if we say ne amanyoku be benya kwanyo besum bia no yen menka ne say yen sisins ahodo ne nyina obia oba de ne nsaka ne nyina ayade bi nso ese edom asuko ne yedi hu komo ye say ne papa mu di anka nya bone because beneficiary mi say ensuo ho say echeto mu a edu ba bia ina eyihwa eyinka eyinka anase etuhwa ehwa na etu ne ye ne bone mu na bibia ye beye no aya na e wo ho sunsuanso enti ye beje mre pa ne adom asukoye right ne ahwe sunsuanso wa sa na muntu a politicians ne tu Ghana so bia ba institutions ahodo no ode ne nsaka ye ne se de ono apɛ no enya de papa ne betena se ne de ho nkomo emre sim ne black obna endra has ne kotoko bo na e course no metena asesa na me wura ho amenka we mfiri ho no mansan yakoye topic na nkasa so free say Ghana football egu Ghana football egu se to ne kwa na meka kire ono Ghana football o magu ni se to football ni Ghana wonim de enti ameka se na me hwe hwe me team television set echi na me su la kwa bra me simi su ye se Accra has folk ene Kumasi Asanto Kotoko e popo our Accra Sports Stadium VVIP mpo anyama ne popular stand VVIP ehwa anyama enra keto kreku GFA president park so minister for youth and sports what park so Kofi Adams at park so mpanifu atitire ne anintire ko park so bra ko bena utumu se park ni nyina da ho sei eda ho agu na okoye da park ne so na hwe ball fu akotoko ne has mo bonu kromia league fu anye boi league without sponsorship league fu ente say aye boi ba ko bena ho na sanka me nunyo ni kase e be ko bia na meboa ye ko yanka ye ko de o eye me enwa ye me de pasa yan konka me be ho papa anka mo be occupy baby ya occupy here na ho na ye ko hwe ne park na so enra ye boy has ne kotoko e bo no me to house of folk me am team president gina park na so no se mi Benjamin Asaro ye goalkeeper ne frim na mi Hamza Isa firi ho a o ma ko se to se ya ka ho players na aka no ho na mi bo ne din wo park na so uyi Kunadu Kunadu ya dom na ye defender we o se yesibi uyi wo ma team na aka no bora I'm telling you that's a folk bora me say uyi Benjamin Asare goalkeeper no na uyi two defenders two defenders no Kunadu ya dom esibe
we yes be free obeyi Hamza Isa team na aka nyina yewura House of Folk team na me ka kire hwe Obia mo no park nso no airtime na park no mu gina so no den na wo so mo bo airtime and kotoko say make say kotoko team na nya de but wo hwe ndra bo no mu dominate game no kotoko o mu team ni nya papa because those days wo ka kotoko team pa say kotoko na yin dia ma breso asa but how can too much I'm not sure say kotoko team no yetchin has de no unim de ntia I say ha kotoko de no yetchin has oh yes ne has de no kra de o ka kiro no ye de kotoko team no e far better than has sa watala no minima de kra has for waji oti wa ye den sa coach no watala no otika has for bench wa ye den o sasa na ko brand am from anu nsi unim bibi ye ben da kra pa kan invite na meka ma adwen sports no so what and the way would dim come Ghana football I think so one day we need to sit up on the morning show you dig Ghana football exactly abrafo no omodwini players no more than technical team Ghana ha GFA boss onodwini personal interest any mpanifo ni coaches ni team mpanifo na dwuna on personal interest na ball no ho na enkobo ya timi tam sika 500 cedis edit your prayer ka okrum hanom ebi praji 300 cedis yes dale yanko ya no ha abeje no but anka match bi sa no hu nanko mo invite the toppest artist bi nanko aba be perform so anka no be fa koto ne house no are you trying to tell me say ya de shata wala to so pass en kasa be ba anka ni pa be ko ma menchira wade e say eso mo de eso mo de de o kan eso mo de musicians no e ka ho ewura mu enka ya de pa ma menchira wade park no so ho na ye kohwe no ti eye ball da bora yima no park no so no kotoko ne house na e bo no prayer band ye kohwe no unim ade ma supporters e ko park eye ball no mo bo no prayers no me ko no ye kohwe prayer we ball na wo bo ye me fe eso mo ye no mo start hype players no ti send your mo hype la mi ya mai eso mo start hype players no hype no o masa o ye ni wood o masa prayers ni ball no kra ni nyina ni why ye kohwe no ye hype o ma ye den wasa ye si dey hype so there was a players no ma o masa going for quick commercial break 106.9 hey asabo I was in a town tabe na mensumenya ba shemechi na mensumenya ni gie o ma wawe mu akos na last time I went to hospital no na was the important na ye wo was me tube no mu asi na fibroid enso kakra na say ochina say afi kra de ma bre surgery so there you don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic yeah Waterma Community 22 ekuta solution ni nyina Dreams Fertility Clinic ane what in fidie ba hwe moja no nipadua mu ehuna de property yeah hawo na kire aduro kura won fama wa ebem wanyem wo mu nya chemicals asembia wo UK and New Zealand abrofu bia wa biye wa habamem ene ye nduro no oyo ba wo tube mu asi wonyin sanya no wapon obra asizi ana emakora fibroid irregular menstruations tese bibia esi awo kwan de Dreams Fertility Clinic watelete na ye mema nso e wasa low sperm count bema wa ye mbre wo mpem de ntimi nyina so ade ma board ye so ana kudam for Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 ana 0599 555 220 and 0597 225 388. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Sesete de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Nsu amenu anya kama pesu papa no ma chumebo. Nsu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mnimu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mame kanhwe. Nsu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said ya akoso ye kan no le say my me busu afọ de mama musu papa Lumba ensupa nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra they say adofo mu nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia ademu come Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboabo ano e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba
Ensupa. Sane adofo no so pebi etu a abra akosua ebo mama ne se o pebi akoma ne nua be ya o we chire hoyi. Ne sainti on be friend number C 026398380 and I said 054078510. Me pacho open Lumba Ensupa ehu ensem bia dia. Betumi akoye website ewo www.lumbainsupa.com. Ubenya ehu akade nyina ewo ho. Lumba Ensupa, natural mineral water. Get a grip with that super brain. FDA aji ejedi nkratue atum. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. 19 minutes after 7, 106.9 FM. And I pay Anidaso Wɔhɔ Obia. Now, my main come for Dreams Fertility Clinic FML. Dreams Fertility Clinic. We Obia. Just a one sense. Some would ya wunya. Mawa for nature Dreams Fertility Clinic and I said Dreams Fertility Center nafi doctors and nafi womwa low sperm count, sexual dysfunction, erectional problems. Bema dia chese wo so tumi rura na chese well bema mu well bema pa edru anase baby ye kan for dia ma no edru wo ho entibra Dreams Fertility Center nafi yembo nafi bibia enkoyi infama enye no nko a bema bi wo no ma se watenka ne kofom wo ba ye ma undro ma watenka no atumi abasoro papa emma no chese fibroid na ehawa bra na fe doctors enhwew ebo bi wo no ma wa ye kese abroso opeso lose weight a wo ba Dreams Fertility Center ye bebo na Dreams Fertility Center we know a UK and New Zealand based leading fertility clinic abagana hano montibra na fe doctors emwa say yare bia ehawo de eba na wo nsensem de a Dreams Fertility Center. From 24 was 0599 555 220 0599 555 220 0597 225 388 0597 225 388 and I send a crack random from 24 I was 0597 225 389 Dreams Fertility Clinic bra na fe doctors and here I want to say na enfama Amenya fortuna say Wapambo baby Jowa. Wapambo. Yes, man. Good morning. Good morning, sir. Bibi aboko dia. Na me adom bibi aboko. And how was your weekend? Weekend ne ko say. Masa weekend no ankoye. Weekend na koye. Ankoye kura dumso nkwa insurance esa toto ye na. Baby ya pacha. Yo, bate. Kofi mache. Hitman. Bibi aboko dia. Naminado mo. Bibi aboko. And some maybe in Swatna say. Brasa me good morning. Good morning, Brako Bran. Bibi aboko dia. Naminado mo. Mami fa we ntwa mutew. Endra. Dumso na e course so some areas bi no. Me endra me ba adwuma no pa na me kofie no. Me kodum achim wota de kwa kwesi circle ne miam yahodo bebre na light ni ho. And me hu say traffic light ni nyina na enye adwuma ho na me hu say light ni ho. Achim wota endra onom box supply. Eja eto honom. Yes, one box surprise station back. Ija to ho no ma ECG. Yes, ECG for no ija to ho ma bra ko bena ho no mo hye anyase mukuma. Right. Transformers ahodo ahye no. Enti miam ya ahodo bi a mo hye sa box supply na ase ne de. Se de tie bia no. Muti na ate no. Enti mpanifo gu so oh yes, send de eden a ebe kan endo ye nyina. Me ko na me ni light. Later part na be ya no me no mo san dum na nadwene bio. Ena san back. Na dum so san ba bio mana. As I mean it stands now on there. E betumi aka say dum so nya de Ghana fo afirim. Yemfirim. Yemfirim. Enra me ko ka o Facebook a branch bi e betwa madapa yemfirim. This one is better than the previous one. I'm so no. Any politics near yemfirim. Ade no yemfirim na wonim. Yenka. We no, eno so be topic for another day. Ye best dey betutu na hu ngomo ne ya na ye di a ye mpese be brashe so na ya so de akọ. Ese ye tenase. Ne ye di won komo ba mu ye. Na listeners ne hu ba bia ye firi a ye ba ne ba bia ye kan ye den. Ekwesenti as it stands now no dum so no nya de aga na fo ye den. Afiri mu. Ne ye be kire de enti a ye mfiri mu. Ne de na mpanifo no so ye de aboa. Se nya won personal interest de a edu o manka se be kan o madwen. Right. So maybe go vitela wapambo ana pempesi e di nkomo bi. Na enkomo a mepese yeti free honom no eye enkomo a eye very very disturbing enkomo e ha adwene ba asa Ghana ye mfa ya adwen enko so
ayana se yɛkɔ ne yɛkɔto aba yɛto aba ma mmerɛhyɛ badwafoɔ no sɛ wɔnkɔ nkɔhyɛ mmara na afei wɔnkɔ pere mpuntuo ebi mbra various constituencies no so maybe as we speak now Ablekuma North, right? Ablekuma North. Sure. Any member of parliament. MP ni honum. And yatra baby from January, February, March, April. And they are the 5th of May. Yeka say there is no member of parliament at what Ablekuma North. Abeden and Puntru akoso wa Ablekuma North. Emma Puntru was a Ablekuma North constituency no. Emma Sam Puntru no. Enkofom. And then at Timamufo Ablekuma North wants to walk afa home. Samibi and a pay ubrini. Black Obra, Medase, any Aquania Cassia or the Amamin. Nansana, Madame in Semnesukono, me my voice be. Adesha Ablekuma North, I know my dean como. And then somebody at anyone me per se ye bo. Na Adeshi Tien, Ghana Memfo, Muti, and DLFM for Nintian Sama, Adesha Ablekuma North no. Edia tuyenim afi we a eye tu boni nyina ma me kama ye we afi ni atenase na me de mama dwen kire de fast answer nsem ho no atuja standing here juma we say and to bring peace and sanity no I say yes to me call one side then ja one side and the only thing electoral commission bet to my and say yes sound to ni fufro I think that will be the best thing moving forward so because yes we are higher development someone was there school no ashe nkwala na ikwa no pa it's a problem so it's a problem say MP was so you make sure say baby obenya fund be free bia to come and support to make the renovation of the place no so it's good say you better no fufro abana say to no fufro because ababa akwa yeto we see my wini we ba be gina ni wa ha na we so ba gina ni esa de ntokwa na beba it's the best the be boy no say yentwa ba no fufro ya to no fufro moment ya te beba e ka baba akwa yeto dada so ya to no fufro ka de be tinati to mo ya to no fufro ya to no fufro yes to us so mo me no mo ntia se de a yes to bi me beboa afi ye hu ni obebe di anim I see are mo to we ne ti say anis fo awini mb fo so mo awini ti see are ma ye hu nipa obedi anim e wa Ablekuma enti mo to no bi me de beboa yes mra bonte no mra me declare nipa wa we ne enti say command this year mb pinkana no ntum command people ni so and this for kan o ma no ntum dem pe basa yem pentokwa bia wo ha sei omo amu polling station omo declare they did their work so if they are telling us that nipa omo declare as winner no and you know winning then that means omo purchase a question mark ewo ejuma no omo ye ne ho so they should call them and ask them how they were able to put figures together because if they have put figures together and they have come out with the winner then that should be the winner for Ablekuma North. There shouldn't be any issues. And this is my winning, and this is my winning. But in the crabano, that's once well you see. One time in the crabano, so there be a peace about Ablekuma North. The Electoral Commission has to work on this to declare the winner for the voters to know who their leader is. Because when it comes to development, it's the leader who will lobby for development from the government and bring it to the constituency. So now, as Ablekuma North, they are orphans. They don't know where to go or who to talk to. It's not a good thing at all for Ablekuma North. So as we speak now, Ablekuma North, Timefo Wɔhɔ no my orphans. And only as one can be Jinason. Or my day orphans. Until my yanka. Ghana ha. Yepa about 1 piece wasom. Mention about one or my yanka. The whole Ghana, Ablekuma. Equity for any day or court in Tino. Sisia no idea MP no or money yaw NS. Yaw kumino one de court gusu kan nsem ti omo de omo nka ho ba sat na one de whole Ghana nyina we are seeing Ghana ha nyina na Ablekuma fo no omo ye nyanka omo ni hwesofo e wo manyim Black Obra be kan sa de nti na sa de we ebe hia asem a yese ye ka ho asem na nsem bebre wo Ghana ha na Ablekuma fo no ho asem na ye kan enie de nti a asem we hu hia ye pa ne se e ya abato ne sa electoral process ne kwan ye fa so to aba no Dena emrane kafa ho say yeto aba wie ne yehu nipa a wadi nkunim ade na say electoral commission for na ye wo manyim wonim NDC ede ewurabna oben ekwagina mu kwa akopere ma sibadwa kwanya ewa Ablekuma North sanso na MPP ede nana ekua afriye ekwagina ye kwa akopere
mase babia konwa ba kwabna eni pia me no omo hei ye maame ewura bra obia no pa mechia wo ena me maame nana ekua firi ya no pa mechia wo nti Ghana mpanifo bezo omo kire ye se nimpa mienu wei wa mosombo esna de hye wo abrekuma nyina na asema me bisa nie ni bisa wo nimpa mienu wei ene MPP ni NDC no mosombo esna de hye wo abrekuma nyina na asema me bisa nie isi kura ya tim ne ya mra e favor timemu form ya mra e favor political parties na mu gina so din sem hunu okurum ha wa hunu yakoto aba electoral commission be declare say Obia winning Ewurabra Obina winning initially that was the results eba bonten and akoba said there be results na buy na nya ne papa mu a na obi we do we kono say they were under July so I say ya shebi and ebi mu ko hunu na won na mu gina so declare ne ade electoral commission science and sem na eba bonten ne ade fine sesa na tie de a asat now no mo se mo nkofa pin sheet ne ade na mo nkonka ne foforo ena ma yoko ne manankasa ekwa destroy electoral commission office ewa brekuma ho ss pink sheet no in the asat now no enya the electoral commission nimpo ewo pink sheet na odi kwa gina so declare election na okwa kan fufuru bio black obna save ni o sa pink sheet no mbe gina so dia ahwe hu se ye twetwera ba no we nya se no amanyoko na gitafo akwati team akwose no oma akwoto ahwe omo so atetim entimati team no ma say no say omo ni hard disk a omo wo copy wo so a ebe ye den say omo betumi declare results nti muntumi declare results nti yemfa blekuma no of ne to wasa na sabi emra na yema hwan asma me bisa ni o ye yemra ema hwan ye yema nipa emra ni na ye hihye ye disire ye ne mo nipa na de na ese ye ande nti na Ghana kro na ye timu no politicians no enema abu amon kwa no manage hui me hamio going forward ne beka ne say na ya brekuma wo but 2028 ye de anim enche bi esamba e bia na enye ho na akoba fufuro bio bi mpo betumi kura sise bi mpo na nkoye eye bia ba kumpo na akoye constituency be be 10 na say 5 a ne ye ka ne sen aso man empuntujuma ye kwasen wo honom even those with leaders ne kura no e da sen de oni bie de ne papa ne ma meti asempo o ma sitene mu ayeden ne de ne papa ne ma me nyina wu agya na wadan o ma dan nyanka o ma sitene mu kwesen we kire yen se Ghana ye mra hodo abata ye na bato ho no ye sempenifo transe ye mu nsa kire mu yes enye asat na on electoral commission on tumi nya clear cross bi wo electoral process ni mu ye mra betumi agina so se abrekuma bato no se be ye beboa na asomdua banti ende pamro twa no abane nto no fofre aden yentimi nye pa no twa no se be ye beboa na wei ye pese ye ya na entokwasi na nimpa bi hwere mo nkwansa Ghana de mogja ne ye kondo ye pese ye ya na gidigidi sori na menteme ho ase hey na sikanya twe na tuo na mu na nimpa gu ansa yate ho ase asoman sabi ye koye ne mu ne yan na nwene nye nsuo nyansa woni marketing bi nya de bia de ne bekum nimpa ansa ya dwen o nya de bia ne behwie mogja gu ansa sabi Ghana ni ya dwen akoye nim ya besra de hye wa brekum mo so ye nipa omutua to omamtonto ne ma ho no omutua to omutua interdentness o man e charge apade a omode na ese omunse beka no ese sempanifo bi ene be lobi di akọ omunya bi ablekumafo amutima no pai munya demonstration oh yes adesha mu ablekuma mutima no pai munya o ye kire beta amachi munkwankwa ye demonstration efisa dia kwaso no airtime munyi political lens ni ngu baabi munyi MPP ni ani sinto nche na mumfa kro no nhyɛ mumu sɛ hɔ na mote ɛhɔ na wo business ti semputudwuma nkoso a won so ho bɛkyerɛw munkwankwa ye demonstration e beta amachi Ghana mpanifo ade o munim nyina no ɛyɛ demonstration so they are not getting part of the national cake da bi o munya bi national cake ni hɔ na de kwa koma wɔnom de ono kura wa MP okolo bi abo ne mputudwuma akoso no ne ya to aba ayi mpanifo ahodo ma babo ne akoso assembly ne kura no omo kura krampo no mu hu no omo ho ano omo pa omasem mu hu no omasenem omo wo MPs ne kura no omo pa omo ntom omo hu omasenem na bia ya ahodo a omo ni bie omo na musutu ato omo ye Ghana fo adenti na se ye ne sa so oman yentumi ntina we so enka so
ena Ablekuma ne de anya the whole Ghana nti emfa ye ho efa ye ho because omo so ye Ghana de hye enti ye besre electoral commission omo ntena se no anim nya hye pamfa ho na Ghana ba mpeni John Dramani Mahama nso ana mo bia obetumi atu no ne electoral commission na kambom na boa na Ablekuma bato no ye ho susunsu so hu se electoral commission ya so e bia de ne ho omo dwumadi omo die no e de ne ho enya sa aban no kra no ne electoral commission nya twaka Black on what in command me the SEPA. Electoral Commission ya so ya e autonomous enya de say aban kwade ne ho ye den e for for mudwumadie mu e de ne ho because aban ntumi decide my electoral commission the oyes wo ye den oye enti electoral commission ye maame J Mensa Montana se na se proposal ne ba bonten aka kire Ghana for say e bia mra no cross ne ka say na mom ne hu ni say ye ni say ye beboa mo de ba na beboa Ghana ye beti ase amamo na munye nsachirem because me ntimi ntena ase aso man na bia ya bi yato aba sesi ya make say no boso ma akoma ko enum ne yawura mu yi e wo mna yato aba wie yi right Ablekuma din no din ya kire din hwimfo Obia ho ina de hye na ye nyanka ne akunafo gukuru mu honom adan de na ye je time de ne maka no omo nkonko ye demonstration e beta wo machi wo nkwasa hwe mu mpa kuro jambo bo muti ne monsa na mo peaceful demonstration mo nkoko ntokwa da bi mo nko hyehyɛ ties bia mo nko edede na mo ntum hungu mo ntene so na mo yede enka nkyerɛ yisi said ya duro no mo hia MP wo krom ho ne sente no anim yada omo no ho mode so de hyepa begu akwan na matumi ato aba na foforo na say obi anwene nso onfa results ne mra na mo hu se we na awene na Ablekuma no foforo no munya MP because mutu ato ehu benya se musu makonya okama fo be kɔ ma se bedwuma kɔ hyɛ mra ma mo mo ka Obia kwa ka ne de empotem wo se na ekoso se na Yesu yehia na mo de manyo Obia ka hwe ma mo de ne maso muti bete enti mo konko ye kire na Ghana mpenifo ni timu so fi se kroma de ba akopɛ ne mpenifo ni nim eye demonstration Ghana ade ba akopɛ o mu nim eye demonstration pe mo koye so mo koye na MPP na isi mo nyi political lens ni go baabi if MPP ne na isi ne de o mo ya manyokuo mo taa wo machi a muti ate Ablekuma fo no se mantie na mokoye MPP na ni se mbekọ so ehuna amane every say ya maame awura bran oben ene eyi nana akua free no mo bibidi o me ka no kura kire mpre o mo bibidi da kwabna o mo nya hiafo o mo nya hiafo o mo bibidi but mo na maso be ye hye de obedi nkunim bia so se fata so obesom eyesom no mba besom enti zo ba besom na sa ade no aba ne se bibia akoso na mmoa na yenya nipa obeye kre leader dia ma ye dia na ese ye abato da enipa ya decrease Ablekuma se de ho aye no nofo no se de tene yankoto aba na foforo ya ma sojafo akoho apostifo akoho bambo ma yire ne adim na gwa akwan ma ba ko bena da kro pa adwuma ya koto de wadi nkunim no wadi de wani nkunim susu wanya dan wani eye simple I mean a very simple issue I mean de enti asat now da down tete ho sa amre we that's a check ya to about the December 7th and that date ya da ben and they are on the 5th of May and they 5th enti aka 2 days that is a week not 5 months na me aduma wuku da ben na bosuminum nie e wo mra ya to aba miam ya hodo bi mpuntu dwuma hye ase ekoso na omode kana na akire din a omo ye Ghana fo ma ye besre electoral commission momma wodiam na bonte ani manim nya na momma ye hu de ekoso ankasa e de ma de so mo Ablekuma no nti se de matumi wo fa asefo no fo no wo Ablekuma no fo de ametufo no pay mo nkam hu mpanifo nam de da kuro na no ni bi no wahu mu za nya hwe kura na du ba bi a your unity committee members ne ade ne assembly members no mo nkam otirimom na mo frefre mebu no mo kan kire mo ho se ye yenko ne ye Ghana fo mpanifo kasa o mote no mo nkonko ye o ye kire na mo kan kire electoral commission se mo hia MP e okrom ne moa na mputudwuma enkoso ba ko brame ha we efri se sa ma ne sa de a ye ntu ye ye ni mputu obi ankoso o Ghana fo mpanifo anyu amote ye yenko ayesa asafo ma ye kokon no ye yenko ene ye nchede obi yada ne ye tonyom ne ye bomumo me ene ye Ghana fo mpanifo anwom ba ko a ne to ye omoda omutumi pa so ye hwa Ablekuma North efa odoko Dakuman East Awoshi Sakaman Kwashiman Bintu Akwebu Awoshi Tweneboa and Kwashibu Nyameche
area Honina near Blakuma North. Okay. And as we speak now, no, there is no member of parliament to Honum. Opambo. Me bana Opambo be some assembly wa na me wa. Or can be about say member of parliament. Did you make pa no anything? Na me bana ma ba be busa. Okay. Say member of parliament ni dwuma die pa ne say. Intimamente free hands what yes mo. Okay. Member of parliament ni dwuma die odi ni say. Okoma se bedwam. Ekwohye mra. Enya mra hye ne nko a. Ene say omo lobby for development. Omo kwa omo prempuntuo ka ho de omo ye ne say. Enya ono na be ye adwuma no. MP ni kwa omo ne mpenifom de da ministries akese na no memfa ne se bia kwan e bia education ho nsensem a minister no omo ne din sa woso na omo aye de omo apre so ade se na ekoso ompotem a enkon kane enti ese sa ne ma no mehia e wo me district honom enti onipa ne tu ho ana mo na be ko si DCE so anasem MCE so na MCE ne de aye den e de aye nwuma DCE ne de antumi nko e no asoafo ne nko presese ne mom MP ne be lobby sa ne ma ne ye den e de ama the district and I said me fan say municipal no la constituency ansana sane ma no eko e ade ekoso ho no say one lobby dia wuti atenti MPs no mokọ a omutumi lobby no mo constituency no be ko na hwe ni ho enu ti na me busa asasem no say sa MP fo Opambo ma me fa kakran so nto de Samebi kan no so no as an MP no wadwuma na say represent what district like constituency yes. in parliament yes. And some rasabedwamo de yakose yakoshemra so legislative process ekoso parliament no odo hu shem then government actions ebekoso no so no you representing your constituency no odo hu so shem then there are various parliamentary committees our parliament and you know one also no wunya konya to be part of some parliamentary committees no so as a member of parliament these are some and as our core duties in here. Now as we speak na Blakuma North woni MP why na kwakọ shembra ama wono ma memre mu a Hitman yenti am busa asasem ne se MP na woni Blakuma North no affect wo mo sen na MP ni wo ho no den na ekoso en woni hoi den na ekoso no like Mami Musa asasem we he's entitled to an opinion yes say o kana Mami Musa no pay ye ni Blakuma North MP ni ho no yenti si ho ne Musa o mo say MP atra so 18 years 16 years 12 years 8 years 4 years e die empuntuo no mu hu o Blakuma North ho no mo enu ti na mbusa say MP adwuma pa anything se obedi MP hwe MP near to about man no now no odwe ni say Ghana maybe some survey be by almost so be MP I think so be say almost 10 billion Ghana cedis I think say last month Ukraine yes 10 billion Ghana cedis answer hwe amasama constituency na me wo ye to abama MP or the thank you to am so the first time o kodi to munya abotrema no no di 4 years we are near di nanim no answer no start ayi bibi amayehu tio yes and you know near me busa no pay say Blakuma fo yi obi tu a onfa fo no mfrɛ me mesrew ebia asema make obi beka say hwɛ ne artiste studio a wo keka asem no kura na me catch on always me catch on say Ghana no obi nya akwanya oprema ono nko ani hu oprema no nko wo ka asem bi say omu mienu awurabra oben ene akua every year no obia woni bibidio obia woni sika what is omu mienu oma babonten ababeka ho asem biem Blakuma any MP best for the past 4 or 5 months ni what is say obia babonten one enkoye ewe no obia no obey demonstration maamefo papafo sori a omo ton oma de agi omu sika agwombotom eno na eso omo dwen wo mo na MP no obeba ne de MP Emma Blakuma North enti mefa say 4 months ni aban entry a MP bi aka ho 15 times 4 ayesay 60,000 Ghana cedis anameboa yetimi boaboa no ana 4 years ni so na MP bi ama na ye de koye empuntu nyuma wo Blakuma North no ma no nye I don't know. Oh yes masa asam no kra da ho a so what I say yanto sebe asama make no ye true because show say ye be jai
ɛyɛ abatu anase ɔman yi de ahyɛ NPP NDC NPP rɛ yɛto aba NPP ni NDC ɛna ntɔkwa si wɔn ntam me catch us ɔbɛkɔ no PPP foɔ wɔ hɔ ɔmo ako NDP foɔ wɔ hɔ ɔmo ako ɛyɛ NPP NDC foɔ na wesi mawini masa so akɔ pink sheet wokɔhye pink sheet ni say abatu ɔbɛn anase yɛmfa den na yɛmfa indiclare sɛ we na wini ana we na wini Jemensa ya obo ni din wono ni na ba ko sensen ho minua se me nam na metete ni na ba ko sensen ono wonsan enkonkɔ ya abato obebi se kura watra ni baby se mada kura ma menwe me ho me ba o no kura wo mu ne se Jemensa ni otwe ne mutan kura ya papa John Drama ni mama obe hon ne se banchi ene de no enti wono so so na adwen se ene me nkonkɔ conduct ene awe bia obe on na obe yansa sanete on na conduct election no enti opo wompo on na behwe ehunu se sa aba no ma declare wi agro yeyi wa free mu se aka menwom baako enti wontumi se sa no age se we yes adwuma na free wa ene na me kan agro yeyi wa free mu o se aka menwom baako o ka so okobo so se me sa ba betwe NPP NDC phone oma adwen se wawini omo nkoto aba ni biem ni oma boni din se wawini no ono an wawini enti hwe Udo opa mama mi enfa microphone anyway ensi nu so say ablekuma not yesa ba beto aba obeti asem wo Ghana atemdidie ni sebi political parties you be sorry I demonstration say no yempene sane o kan ye ni abre ko enya de a omo ebepene de sia stand na ye den wi gina hen mi gina ba bi a mi gina ne say anka be kura na ablekuma not wo no for 4 years ye di anim no forget it. Now next 4 years, no, yenyi will be no more because yes, say you two aba, yan two and ye, na makoshi pink sheeta, and no yen punishment, and for momo, and if one acquires, and if one acquires, Amasama constituency, ABNC, Bantama conso, ABNC, and Chablekuma not for some much pink sheet, dear, and your nasa dear 4 years, and only associate idea, mamu, Munya MP for 4 years. Sikana SNK D2 MP kano traffic lighter asay no ye de be repair na meboa traffic light be asay musia emma no ye de be fixe mo ball and hon sensem no ye de be ma bus stop boys na omo de asesa baller e wo important wo e wo nyefe Hitman e ho enyefe enti me baby a me kan kwa kosini say MP ni wo no ma 4 months ni MP ni oyi omo wu ana o mai den so omo omo da so ho entimi de ne me kan kwa kosini se me ankasa Ghana no ankasa no maka to se bibia ni ho ekoyie wo Ghana ma me bibia nkoso ma eye Jemensa ankasa okwa akoto aba ibiem obekọ no mesin tokọ ebesi wo obiem no ebesin first one no me kan bibia because o manya declare say nipa so mesin na awi ni nti omo trim no ewo ho hwani esi wonsa wom anodom pre edi ayi hwani esi enu kura na NDC fo esi chinchina a o ma wi ni till say de court ema court bu a say anodom pre na awi ni NDC fo nso ma wi ni eye oye kire e hihye niema like a blocky road eye ni omo pe bia ekosi sen la show ye say ono enu awi ni enti wei ya shi pink sheet o de court kura pink sheet ni wei e na o de akwa kire enti pink sheet ni o de a ese say to aba ni biem na ne oba be conductor me ya to aba yi ono na ne na ba ko esensen suri enti ono oye den eno akwa akoye say yemra meto aba yi biem enti omo ma no ensensen ho sa 4 years ne ba ne ekoyi MP fufura na ono so aba beto aso nemum munka hu say MP sika na ebeda ho no for 4 years no omo fanye bibi wo ho no mu hu say no MP na wa ama no ehu sika na yede aye sadio wan hwe ye kura na constituency for no like omote no beka say na efiri na ekokura ye mpa MP bia biem because omatimi aboabo ni sika no aboabo ni pay ano no mo de asesa baller omo de traffic light omo mensuo e flow yes MP pay for 4 years omo mensuo flow omo de asesa baller omo de traffic light omo ma edwom aye neat omo prepare ba bia ma why neat 4 years ni be ba wan hwe omeka say da bi free na ekokura no ye nkoto aba biem ye mpa MP biem right MP ni sika na yesen MP ni sika na 15,000 per month until all the 28,000 wahwe 28,000 multiply by
4 years. Only if you can 1 year. You bet him the Master Boys. You bet him the Master Boys. Let's calculate my input to Juma. Master 3.3 billion. It means Sabola. It means a pre-market. Zoom line for you are entitled to your opinion. Any papa could say nana. Zoom line for any papa could say. Right. Mopambo baby Joe made us so Able Kuman North and 14 electoral areas so Doko Dakuman West, Dakuman East Awushi, Otaten Sakaman, Kwashiman, Bintu, Awushi. Anafe kwashibuni nyameche so no ho account say ho account me nto aba wo ho me baby am to aba ne anya sa de no na otu ho ye dey me that's out na say ho na ate na say me pon am me sorry am match am ba to go for my YouTube Hitman DJ Omar so yen for Hitman Hitman quick one we ask no say o ma me no papa wu failure o ye you can say janka na say bibi say what you say but say who dey to me say on ho na okumu ma me no papa o ye den o ye criminal Hitman MPP ni NDC iste ya ye ni ase na mahama ni Akufo-Addo kosia okwawu yes omukoye meeting uti krom ha say MPP ni NDC o ye political ye can say nipa o ye politics o de ane say obekwa ma party Ghana ha say ukuma party a ubewu a wowu kwa wowu kwa mfaso bie ni so wakwa ko gina ayi abato ase aye hey ashi pink sheet o pe say electoral commission onye den onye Hitman ni omu femu no ye kan say omu otwi bi omka ni amon semu se den omunia ni amon sem no maye e na eson faso na ayden abey enti you don't expect say electoral commission ensa medwene wu nipa now say wo dwene ho a anka nkosi pink sheet yes me baby am to aba o kan quiz out sorry me to aba o kan quiz out me too car what's your blue not to aba o yes okay because me matena bubu ase achepa matena bubu ase close to 20 something years enti matena bubu ase enti ho na me to aba me ko infan fa krampa me ba be to aba o bubu ase nipa na dwene nipa na dwene ye ko to aba nipa ni ho obi atu wepe wako ni fie wako hye ne dem exactly what ya blekuma not what to aba udina ho giden Jaina what to abe wi a Jaina omuso nye de omunye omadwuma nti e form say omuma be de omuma be kan abo mo hwese abato bibia be de e be koso kama na se ma campaign sheet any security service ko do you expect say on sa madwene ho Debi me no ya adwene 100% yes me the 10 bag of cement e support o me da say black no but yenye faithful to ourselves this morning say enye the entire community and ekotu service ana mo bone no political abeba ko ese menemo ya adwen but entie ba nya botre de mo kan ayo but yentumi ntena won ka say obi akodi nsem hunu nti yamma the entire community na answer for that no dwene ho o sorry anopa ho meti ablet sorry amaba DLFM na nyama de hye no Ghana de hye no mre that's all e dey bre no krati ono mo bre da MP no wonom no MP wo a bobo MP no a bobo entini sika obeje no mesi yemfa mprapra ko yemfa supporting basketball boys me make example ne say uku umame no papa o ye criminal o ye murderer exactly so mu failure eno de sa ni pakura wona mo kwatete pin sheet no mo gimi ye no yenti o mo nyina eno ne ho asem ne say so sabi obi fum mra anada ye ho mo cameras mo mo kura na o ma ban na wo so Oma ban ene wo so minim ba bia omutimi e me wo ya mebo waso ma ban ne wo so yentimi nya mehwe ebinu mu ka ye campaign me fa MPP campaign ase me fa NDC campaign me ni nsira be ya ebinu yes ye fa honu obi a toto ayampia nanso ye to aba wie ya Mahama winning as president oni Akufo-Addo ate wonu mu didi bom yes ye meeting okofo ye kan say kwa omo enjoy na wotik enso mu amudi akire no utimamuni obekwa ma political party right also cross na ni obedie uni ni abedi erabo obeni efiri ye nyina omo so be ye MPND wan be ye MPND obe enjoy ne mabe didi right 52 minutes after 7 yama callers no so embrem Kofi Taylor making a point Opambo I'm making a point Sam being so I'm making a point 059340
6565 0534 050 199. Lumba is supernatural mineral water. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Maybe Jeff Rossi. Pastor, the number of my second go today. Mammy, you want to pay? Pastor, baby Joe. Baby Joe, Hano. Baby Joe. Yes. Then I'm seeing you best to Ghana. Why? Medase. I am my Ghana woman. Almost like almost half past them. I'm one say you may you a dipra, any baby are caught. You may money a better. And so much as I move to Nasi and Gio. And Gio, and Gio, that's in man or more banny, yeah, bano. It be a poor. That's it. Yo, Medase. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe Jeff Rossi. Maybe I told me the 49 and about to pay. I'm answering the quiet primary. 49, I mean, you want to pay. Abrikuma will say, yay, yay, Abrikumo, yay, Abrikumo. Minia, winning baby. Abrikuma 4, Eniso Munya MP. 49, Abrikuma North. Why? Abrikuma North, Eniso Munya MP. Because, Mene. Uniani yajune ya okase enise ye mo MP next MP pay no yemfan develop ye hono meni omo yaje and then say woni akwala etifie no ye nia mo ho sem na fa wantwe na so a e beto aso na ye penny tifie e ma sefo fa penny tifie ma ye friends ye we na nka ye kana ka we kwa ye kana ka ho yempanish wo mo yemfa we enye scapegoat emma Ghana and the entire nation because when ya anya sa ebeto aso ama saade we yatimi ayeden akoso enti MPC ka waje yemfan develop Abrikuma North yemfan ma sebi Baso Boys senior million eka no na yemfan develop yo because Abrikuma sebi ensure omo ho nchire omo street light omo ho nchire omo baller omo nya baabi tu baller gu sebi private abu wo ho a omo timi nya baabi kwa na yemfan develop yo eni so omo nya MP na nya nsen na ho ema Ghana man no minia we do be see obi nso to aso for na me that say good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for say. Mama, me pesa sereboche ma jo last stop. Mama, me too, I no pay. Na break my phone pack there say emna Ghana ha na say den. Na sabi abo aba mo ato. Ah bibia eye record da on. Mo pa kwa titini. E no mo pay MP. Say unsi. Na Ghana pa. Endi o mo pa. Na mo face consider imi bra na beka e ensi sa. Hitman, I mean, come on. Yo, Mama, yes, so yeah, that's it. Good morning. Morning. I go DLFM. I mean, Shram. We about your first say. But me de mami ya me kasa fi go city. Mami ti wanna pay, mami ya. Me fua ko fitela ni braba kono mo de no so. Ye jiji pan for no MP for sika no na ya fa sie kro no because MP for no ye ni ya nya fa so bia we bi mo. Yamini monye juma. Nyankopon anka also ho. Good morning. Hello. Well, too bad. I feel by Unifree so now yeah from. Where free coffee as someone was wow. Hey, MPCK Edoso and Yankee Kambo me na for your final development. Tommy Kanka on Facebook. I say good morning to you all. Did I hear 28K as monthly salary for MPs? And yet they are not satisfied. I rest my case. Tony and I do we buy with Facebook so 059340 6565 059340 6565. Good morning. Good morning. Baja Fraser. Yeah, friend Obia. Casa free hufa. Da kuma. Mami too. Ablekuma North. Me patro MP for ne de. Mo forget to mu nyina free ho. No musika ne yafanya putu duma. On betra mo nya hwe. Yeah, honey, yes, you in the omo, on the trauma, yes, she to move forget to Munina, you knew Mufrio, or Musica, and if I miss it, Dakumane, I was in you, and you know, baby, almost yet. Jimon Pampio. Oh, yeah, and almost Pantocado. Yeah, forget to Munina. Mate. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for us, say. Nixon Bada Kukuji Groba. We are wise men. Mami too, I no pay. Hitman, and the Penyamisha Munagma Pamboma,
Kristo no mangana na me pese me kakra ne se asema ye kana adanse nimu ye hwa asem nimu ama ye yi adanse mu ni ane ka asem bi ansa na pin sheet be se ye be se won ye be na me nipa bi so na mo ka asem bi se nsawm anodom pre ne salom no kwa asani ya bemben wo aba no to anodom pre ne salom wini aba ne totally but any game moroso e ma wotete won pin sheet mti ekwokwot na woni pin sheet enti wo gira pin sheet nso gema don't pray is true ni enam no so ma pin sheet atete wo ahyew no woni kre aba no emfa mo no if say the pin sheet na dikre woni bia ana wakọ hyew na binti na wo hyew no nti asem e ni dance yi mu ya dance yi ya nkon agina na ya bu aten bon ni mi ya adwene right na asunudwe so emara ana sana isiraba kan no ade bia ga na fo betena sese bi nsi na yempɛn mara ana yenso obo enyi saa ade we yasi yekoso nyina ga na fote o man pɛ na ho so ba wote nti dia na mo ya fa na bomba na mutu te mu nye nsu ya mo nto foforo mo nye ne be ya aso be bom o man ni mu na aka abre kuma na yenso yenya aso dwe me da ase but me so me da ase good morning but your first say Kwame uka se free fa Mami ti wa do pay. Amazo ni kuspera ni ya ni. Ya tu agbo wi na se. Mama le so project na nko so a. Mo ye sa de le kam ya so. Aso tun ma so ka ta no. Mate, me so me da se pass what to me. Afre and pay 0534 050199. We'll do a very final call and pay your rapi app when it is so hobo be a jumedi. So 0593 406565. If you buy my final one nafi, your rapi app. Good morning. Good morning. What's your first say? But if my big mistress in an economic Mammy to want to pay. And the patrol, college now, simple who know the car, yeah, would be one judge. What waba nese messi no mo ntuma nya MP nti electoral commission won fokwan wonam da wo so be nya MP na emputu ko abekuma no fon ofumu je omu hia wo you hear some before you will no maybe wo ma obi udwuma on that be atwa kwan na nka wo dia wo ti kwan ne ten asem won wo fre no wo ka no wo che wa adwa ya won che mi na tie fu no so nya ni ye no wo so ntu won kebi. I know he has some before. We'll do a very final caller, then we wrap up this morning on the breakfast show. I feel about for final one. Not yet sorry so, but answer your best sorry so now. Opambo. Hitman. You hear some before? I know hear some before. I mean too. Asema ye kan isani ye kan asem no kure yento sebe. Asem no kure na ye kan no. Se MPP la yake kambo mu for 4 years no yenya 1,344,000 Ghana cedis. And to the mamini 344,000 Ukraine flow. TTC can 1 million. That's 10 billion for 4 years. Almost intimi nyashe. Etimi prapra krum. Etimi fixe traffic light. Ebetimi esi bomba latrine bi ahye wanko na na sebe yes omu ni ya ni wo mu fie no sebe omatimi anya baabi akọ enti ablekuma not mu was suspension because yisi no beba be or yisi no beba be mama to aba foforo no yisi no me say yeah no like omu apuma bullet boni na sutuo ama na akọ no yeyi na frim no mo say akane nyom baako mede manusi no mame enwese my wife Saturday 3rd May na any birthday mame mano awodapa happy birthday Mrs. to Mrs. yes Elizabeth belated sure belated etwem that Saturday no wife na yes Mrs. Opambo nim jompa Mrs. Opambo yes Elizabeth equia every Ose bonsu aka Mrs. Opambo ono eno oda yinu so a wo twagu kama mema no awodapa nyankopon wo nhira ne se me ha adwen no ne matena mfie 15 years ni me no atena yes enti ye ma ya wo mu Jaden Jael Giovanna Obia se omano happy belated birthday mate me da say because you quick one Hitman, you better be ase. We ase there.
everyone is entitled to share his or her own opinion. What can there? Yate say, but 10 billion beti me bibi okromo. Nti Hitman, ye bedo bi ase na me ansa na me ho no. Me dey happy birthday kese pa be ma me baby girl, ye can say Winifred. No, that's Winifred. I see. Nyami shira ne pa onye ne kese Pretty Highness. Ni dimba akono no. I see. Pretty Highness. Nhutwa. Na nyami nye ne kese. Nia wabɔ ho mpaye bia embrem. Sɛnea tie bia manyankopɔn enyi nani ma ne da. Okay. Nyame hyira no onye ne kɛseɛ pa. Right. Sambi yako. Brako bna so no ye beda listeners na se ye ba na se be kasa na o mantia. Na se ye sebe mogo nyansa bia anim. Nti nyame hyira mo pa se de bia da. Wonom de o mkasa fide ne to ha no bio. Ɛna brekuma no brako bra se de maka na hɔ na megina. Empenifo se sebe sa agro ne yankan ni wachi asa agro na ede. Ye twa kwan na sa nka wodan a wo se kwan ne tene pa. De yakwaso ablekuma me mane enye ho. Nti ye besere mpanifo mo ka biewom. Opinion leaders ne nsore. Na ono ne mpanifo mo ka biewom electoral commission no ehu kwan pa obefa so ablekuma fo no. Wanom ebenya mase bedwani obeda wonom ano. Na wakwabo a mrahye bedwuma kwahya mra asumia lobby na mampuntudwuma yeden. Akwaso ablekuma nti ende ya ade a mesen agina so momo apa na mpuntudwuma no. Entumi enkoso honom. Na meso so bra kwabna we happy birthday enkonfam ma me wo fa se ba ne din di Beatrice Chei. Na Beatrice Chei Eco School e wo sunyane nursing training college. Intine na wo dentino ma ho fedua. Yankopon o nhira na onye okese pa. O tena ni mfa nkyere wo. Yankopon ko nhira so no nhira. Ahofedua wo din di Beatrice Chei a Eco School e wo sunyane nursing training college. Yankopon nhira na onye okese. Mpagya mfira domo na onfa wo enkwadom. So happy birthday. Enkonfam ma Beatrice Chei a Oko School Sunyane Nursing Training College. If you were down for the didn't ASPI G MPP polling station chairman or what man so that town on was yemfa udakesi we yemfa emao. Yo. Sambi me that say. Well, thank you so much for being part of the show. A very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see and come up production team now. But don't cancer. Ninja fever. Kofi Taylor. Pambo the one for. Don't show Sammy B. And I feel production team now. And from Hitman over to me from a Black Woman. Good morning. And enjoy the rest of our programs.